my firstborn, my blood little sister, igqibelo lesibeleko isandithwalayo, Linomtha Ntsundwani lo. She's in Cape Town for the very first time. I just cannot breathe to save my life. She takes videos and mirror pics non-stop with my phone, and I must wait for her when she's taking a break with my laptop to have it back. She just asked, why kugcwele pics sabantu becawe kule phone nje? Unento esoloko ithelekisa mna naye ke. She's like, kodwa bhuti, noba ungayimodel ebeku-Mr. South Africa, ndimhle kunawe. Yo, I was sent when she said, let's take a pic yenyawo together cause zimbi shem ezakho, you need moral support. Guys, that time zinhle pic ezakhe, zinhle phi. Uthi ngoku noma ungalala ikhona i-unlimited Wi-Fi ne-laptop. The night is still long for me. Yo. Ndike ndathi ndimbuza ngencwadi wathi, hey bhuti, ndaqina isibindi ndayobhala ijiyo ndingafundanga, ndaqonda hayi man, I'll be self-doubting kufunda. See, ndithi yi-generation enjani lena guys. Like out of the blue, this child uvele uttered something I never thought of. Okay, wathi bhuti, why xa ndicela into kuwe uthi usezoyosebenza kodwa akho nto ungayenziyo apha elizweni, bekumele unemali oko wena. Guys, all I can say, mazivulwe izikolo please, agoduke ndanele already. Eyokugqibela ngeyoba senempahla zam ezithile esiziqokelele uba uzohamba nazo nobhaka wam. Guys, amadoke mawathathwe kuplanet Earth. Thank you very much. Oh Lord, I'm praying, keep her just for me. William, it's my ticket. Steak and kidney for me.